U ovom predavanju ćemo uzeti jedan zadatak koji dolazi na intervjuima za posao u Amazonu. Otišao sam na ovaj sajt i otvorio prvi zadatak sa liste primjera. Za početak ćemo pokrenuti Visual Studio i napraviti novu konzolnu aplikaciju i nazvati je Amazon zadatak projekt. Uzet ćemo tekst zadatka odavde i kopirati i ubaciti u komentar u našem kodu. Od nas se dakle očekuje da napišemo efikasan program koji će ispisivati k najvećih elemenata iz jednog niza. Elementi u nizu mogu biti u bilo kom redu, na primjer ako je nam zadat ovakav niz i od nas je traženo da ispišemo 3 elementa tog niza, mi ćemo ispisati 3 najveća njegove elementa. A to su 5, 30 i 23. Pa hajde da izvršimo postavku našeg koda tako što ćemo definisati jedan niz integera kojeg ćemo inicijalizovati sa datim brojevima. I koristit ćemo rečicu new. Sada ćemo isto da definišemo k, to jest broj elemenata koji će u svrhu našeg testiranja da bude 3. Zatim ćemo da dodamo jednu novu metodu koja će da ispiše elemente rezultata. Proslijedit ćemo u nju niz i za svaki član niza, sjetite se, imamo dva načina da napravimo iteracijnu petlju. Možemo koristiti for, ovdje ćemo recimo koristiti for each. Int element in niz element. Dalje definisat ćemo drugu metodu koja će da nam vrati rezultat, to jest rješenje. Vratit će nam niz sa 3 najveća elementa. Proslijedit ćemo naš niz kao integer i proslijedit ćemo broj traženih elemenata isto kao integer. Sada ovdje se od nas očekuje da vratimo rezultat. Vratit ćemo rezultat koji će biti niz, nazvat ćemo ga rezultat i on će biti novi niz od k elemenata.
Dakle, ako se od nas traže 3 elementa, mi ćemo vratiti ovdje niz veličine 3 elementa. Hajde da odmah to definišemo ovdje. Napisat ćemo da je ovo postavka. Ovo će biti izračunavanje rezultata. I ovdje će da bude ispis rezultata. Pozvat ćemo svaku od metoda. Int prosvojit ćemo znači sam niz u našu metodu i broj traženih članova niza i onda ćemo taj rezultat da ispišemo. Sada ono što nam preostaje je da sortiramo naš niz tako da ispišemo samo 3 najveća elementa. Semantički gledano, da bismo to postigli, morao bi prvo sa početnim nizom da ga sortiramo tako da okrenemo sve brojeve da kreću od najvećih ka najmanjem. To jest prvo bi morao da ga sortiramo u normalnom redoslijedu, da ispišemo sve brojeve po njihovom redoslijedu. Zatim bismo željeli da obrnemo niz tako da nam je na početku najveći broj, a na kraju najmanji broj. I na kraju da popunimo rezultat. Ovdje ćemo staviti 3 tačke, 2, 3. I tako ćemo dobiti rješenje. Možemo i ovdje označiti 1, 2 i treći korak. Prvo ćemo krenuti od toga kako možemo popuniti rezultat. Pa možemo napisati jednu for petlju. Sjetite se da imamo i ovaj način da pišemo for petlje. I će biti manje od, u ovom slučaju, dužine rezultata ili k vrednosti. Ovdje smo mogli da koristimo recimo i rezultat.length i ubacit ćemo iterator. Sada ćemo za rezultat od 0 da upišemo sortiran i obrnut tu vrijednost na nultom polju i tako za koliko god članova se od nas traži. Tako da ćemo da ovdje ubacimo brojač i on će da poprimi vrijednost iz uređenog niza i. Sada nam ostaje još samo da obrnemo i sortiramo ovaj uvodni niz. Kao mali health check, hajde da pokrenemo našu aplikaciju. Ona trenutno će da uzme prve 3 unesene vrijednosti, a to su 1, 23 i 12. Jer nam fali ova 2 koraka. Osim toga, sve izgleda u redu. Čisto da pokažem kao primjer kako je se radilo prije. Recimo kako je se radilo u C jeziku. Ja sam vam ovdje pripremio unaprijed 2 metode koje će, prva će da
sortira niz brojeva, a druga će da obrne taj niz brojeva. Vi ne morate pisati niti pamtiti ništa od ovoga, čisto vam pokazujem koliko je to sve bilo komplikovanije prije. U C-u bi uzeli naš niz, kreirao bi privremenu promjenjivu i ubacili ga u dve for petlje i onda poredili njegove članove i sortirali i dodeljivali im vrijednosti tako da ih postavimo u njihovom pravom redoslijedu. Ovdje bi poredili koji je veći od ovog drugog i sortirali ih na taj način. Zatim bi isto tako napravili for petlju u kojoj bi obrnuli ovaj niz i to bi izgledalo ovako. Hajde da i testiramo ove metode koje su napisane na C način. Uzeli bi naš niz i dodijelimo mu vrijednost od sortiranog niza brojeva. Zatim bi ponovo uzeli naš niz koji je sad već sortiran i obrnuli brojeve u njemu. Ako sada pokrenemo program, vidjet ćemo da je rezultat takav kakav smo i očekivali, 50, 30 i 23. Sada, dobra stvar kod .NET Frameworka je što mi ne moramo da se bavimo ovakvim stvarima da bismo, na primjer, sortirali niz, niti moramo da radimo ovo da bismo obrnuli niz brojeva. Sve to će za nas da obave metode koje su već definisane u samom okruženju. Pa ćemo namjesto ovoga da koristimo array, klasu i u njoj, ako uđemo, ćemo pronaći mnoštvo korisnih metoda, a ono što nama treba ovdje je sort. Pa ćemo da pišemo sort, zatim ćemo da ubacimo naš niz koji želimo da sortiramo i onda ćemo isto tako da uzmemo array i odaberamo metodu reverse. Ona će nešto slično onome što smo mi dole napisali da obavi za nas automatski. I sada ako pokrenemo ovaj kod, vidjet ćemo da smo dobili ispravno rješenje. Ako ovdje recimo unesemo da tražimo 5 članova, on će ih tako i sortirati. Ako dodamo neke nove elemente, oni bi trebalo da budu ispravno sortirani. Time smo završili ovaj zadatak. Nama je trebalo, dakle, manje od 15 minuta da obavimo sav posao. Poenta je da jednom kada naučite kakve sve mogućnosti imaju biblioteke u C Sharpu, mnogo lakše i brže ćete pisati kod. Izbećete mnoge stvari koje bi inače radili ručno. To je bilo to za ovo predavanje. Hvala na pažnji.